ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. тамошобино, имрӯз видеои нав мемонам барои шумо ва дар як саволе ки ҳамавақт комментарие ки беҳад бисёр менависанд мехоҳам ҷавоб диҳам. вақте ки мо ай тоҷикистон омада будем, баъд ман рафтам харид кардам, хона тоза кардам, давдав кардам. бениҳоят занҳои бисёр навистиянд ки шавҳарти дар ҷое ки тра юрдам намекуна, харида ту мекунӣ, ҳамаша худат мекунӣ, шояд ту дурӯғ мегӣ шавҳар кадагӣ. лекин ҳар як лаҳзае ки ман исуда юдам усуда юдам харид кардам, ҳамаш да шавҳари ман қатъин буд. аз баски ки ман бояд дар видео нишон наметиҳам, дар бораш гап намезанам, дар назари шумо ҳамихе метавад занҳои азиз. лекин ҳама вақт куҷое ки равам, чизе ки гӯём гап ман мегира. пешай биромадан мепурсам, дата дар корум, ягон корот ҳаст, равам буд кунам, чӣ кор кунам, буд дар давоми рӯз дар кора занг мезанад, биём ягон хизмат ҳаст бикунам гуфта, алҳамдулиллоҳ ҳама вақт дар барам ҳаст. ана боз гуфтаниям тамошобинони азиз ки мо 72000 нафар шудем. бениҳоят хурсандам. ҳар вақте ки ҳазор подписчик зиёд мешава, ана торт мепазам, ана торт мепазам, мешнем ки бопазам. лекин дар ҳаққи ҳар яки шумо дуо мекунам. кадоме ки мара дастгирӣ мекуна, мегӯм кадоме ки мара тамошо мекуна, дар ҳаққтон дуо мекунам. миннатдорам, худованд аз шумо розӣ боша. тамошобине ки моро дастгирӣ мекунен, кадоме ки дар канали мо нав подписатсия кардагиен, хуш омаден дар канали мо. умедворам барои шумо канали мо маҳқул мешавад. кадоме подписатсия кардагӣ нестен, тамошо мекунен, ҳатман подписатсия кунен, ҳатман лайкҳои худтона бумонен, обязательно комментария бинависен. ман комментариҳои шуморо мехонам, публично адобрид намекунам, лекин ҳамаша хонда меистам, лекин адобридшон намекунам. вақт ёфтам адобрид мекунам, ана ёфтам подряд бигем на осмотрение мондагим. ҳамаи комментариҳои шуморо мехонам. ҳазор раҳмат апа хӯҳарои азиз, модарони азиз, барои ҳамаи комментарияҳои шумо. миннатдорам аз ҳар яки шумо ки мара дастгирӣ мекунен, тамошо мекунен. умедворам барои шахсоне ки нав подписатсия кардагианд, канали мо ҳатман маҳқул мешавашона. дар аввали навор як апаи азиз мона видеоша мемонам, обязательно тамошо кунен. бениҳоят либосҳои фасон доранд. ман худмам заказ кардагим, обязательно заказам биёя, бо видеотон мекунам. подробности худшон дар бораи сайтшон, каналошон, интернет магазиншон фаҳмондагианд. илтимос то охира тамошо мекунем, дастгирӣ мекунем ва ягон чи интихоб карда заказ мекунем. ассалому алайкум бонувони меҳрубон. имрӯз ман ба шумо интернет магазини манзумаро пешниҳод мекунам. маълумотҳои ин магазин аз фабрикаҳои Хитой, Турсия ва Бишкек пешниҳод карда мешавад. духтарои азиз, биёед тамоми магазинҳои худро дар телеграм ва ватсап ба шумо нишон медиҳам. Базовая одежда от производителей Турции, Бишкека и Китая. ин телеграм мебошад. тариқи ин силка метавонед даромада аз маълумотҳои мо дидан намоед. كشوق الليالي لضوء القمر كعشق اليبابي لقطر. духтаро, хотиррасон мекунам ки ҳамаи товарои мо аз фабрикаҳо прямо гирифта мешавад. ягон хел посредник нест. барои ҳамин ҳамаи нархҳо дастрас мебошанд, арзон. метавонед аз тамоми матоъҳои мо либосвориҳо дидан намоед. дар ин ҷо мо либосҳои занона барои мусулмонҳо, рӯймолҳо, шарфҳо ба фурӯш мондагӣ ҳастанд. ғайр аз ин мо матоъҳои метражнӣ ҳам дорем. ҳамаи
аз шаҳри Тула ба харидорон фурсонда мешавад. духтаро, ҳамаи ин матоъҳо, рӯймолҳо, куртаҳои занона дар WhatsApp низ ба фурӯш монда шудааст. Вот тут написано группа рассилка WhatsApp. Шумо метавонед ҳам аз Telegram ва ҳам аз WhatsApp мо дидан намоед. Следующий интернет-магазини мо ин обувь оптом от производителей Турция и Китай мебошад. тариқи ин ссилка метавонед ба WhatsApp и ба Telegram дохил шуда. дар инҷо шумо метавонед тамоми пойафзолҳои занона замонавӣ дастрас намоед. тамоми пойафзолҳо низ аз шаҳри Тула отправит карда мешавад харидорба. ҳамаи ссилкаҳои мо дар поёни видео гузошта мешавад. метавонед тариқи ссилкаҳо вориди магазини мо шуда метавонед ба телефони рӯи экран буда нависед. ман шуморо обуна мекунам ба тамоми магазинҳои худ. ссилкаи навбатии мо ин ссилка ба интернет-магазини Манзума Хом. дар ин ҷо тамоми таҷҳизоти рӯзгор, посудаҳо, корпачаҳо, болиштҳо, постельное белье, тамоми лавозимотҳои рӯзгорро ба фурӯш монда шудааст. хотиррасон мекунам, ки тамоми чизҳои мо прямо аз фабрикаву заводҳое ки анамин ашёҳоро истеҳсол мекунад заказ карда мешавад, пешниҳод карда мешавад. ва охирон ссилкаи мо ин ба интернет-магазин белье и пижамы от производителя. ин интернет-магазин только дар WhatsApp мебошад. ман ҳозир товарои ин магазинро нишон намедиҳам. занҳо худатон мефаҳмед. марҳамат, аз тамоми магазинҳои мо дидан намоед. молу ашёҳои дилхоҳи худро дастрас намоед. ҳамаи шумои ман интизор, духтаро. ба телефони рӯи экран буда нависед. албатта ҳамаи ин ссилкаҳоро дар поёни видео албатта мегузорем. марҳамат дароед, обуна шавед. раҳмат барои диққататон. ассалому алайкум, подписчикои азизи меҳрубон, тамошобинони азизи меҳрубон. имрӯз мо савол ҷавоб мекунем кати Муҳаммад Мустафо. Они вечно недовольны, да? Нет? 5 сода пеши акад. Короче, рӯзи гузашта муҳошон беҳад дароз шудагӣ буд. Ман шавҳарам гуфтам ки бар сарашона паска. Конечно, ё калон шудагиян, ё дига ҳеч кара гӯш намекунанд, ё вибри хычо надоранд. Мустафо спортивный прическу выбирал. Спортивнишам хали будай. А Муҳаммад дидестена, ман особенно гуфта будам ки муҳои тури сари ҳамора биги пасташ кунанд. 20 да бари Муҳаммад.
Кстати, тебе идет, Мустафа? Не идет. Идет. Это же твой выбор. Недоволен. А Мухаммад гуфтам ки ами муи сари болои сарша паст кунам ина. Даже Мухаммад фақат гирди сарта паст кардагиану верху не трогали? Чуть-чуть убрали сверху. А у Чуть-чуть. меня немножко не убрали. Много убрали. Бесте. Саҳар кати ино мехезан ҳози иноя ҳами шавҳарам чиқа сахт гирифтагиашона тайёрӣ барои мактаб. Насиб иншоаллоҳ ниятои мами ки аки исол ма Тоҷикистон рафтам камтар вақтам дар уҷа гузашт. Свизи ҳоли ма видеоро мебонам дар Тоҷикистон ма бачагор бор машғул будам. Так. Ба ғайри конференсия бо мо чанд кори хушрӯи дига кардагием дар Тоҷикистон. Иншоаллоҳ мемонам видеора. Ай соли дига каникул ҳарди иёрама мадраса да метиям. Бесода бари Муҳаммад бесоина бесабриша да ами видеора маълума чиқа бачаи саросимаи Мустафо характераш амихала чиқа саросима кудата таропица да ҳамаи саволо ҷавоб дора. Хо любой савол ти ҷошта ҷавобша мегардона. Муҳаммад меиста фикр мекуна мумкин я рӯз пас ду рӯз пас баъд шумода ответия. Так, Мустафо чӣ халай характераш? Беҳад бачаи теза. Хоҳараш агар мабуду случайно да даст да пои ё бизана тамом. И додвош даъво мебироя жалба шикоят то бегаҳа инами жалба мекуна. Меоя Муҳаммад мара ихе кард, неправильно разговаривал, неправильно говорил. Фотима мара толкнул, инам халия жалба. А Муҳаммад спокойный. Муҳаммадичка да кордор нест. Мамина помощник, дома маме помогает. Мустафа, вот ты ударила, и Фатиму сначала успокоила. И Мустафа Фатима рамизана, Мухаммад успокоитш мекуна. А потом я весь комнату где-то 2-3 часа убирала. И джабио, бесто Мустафа мезанамад джабио. И хаяк мозанаку чихелем вақте ки мақсад ақшлоқ зиндагӣ мекардем, бисёр зиндагӣ мара маҷбур меомад хаяк дадата мезадамшона. ҳамон моменто аҳози ман ёд надорам ки кай ма кӯдакома задагием ирам ай вақти хуш ай нерви ором зависит мекардай. Алҳамдулиллоҳ зиндагимон 100% пурра мигем оилаи пурра ҳастем. хеле кӯдаки ман нест, кӯдаки тия хеле вуҷуд надорад дар зиндагии мо. 100% падаршона қабул кардагиянд ваям 100% Муҳаммад Мустафо Фотимаро қабул кардагия. Ягом хеле яхе кӯдак чӣ хела папа ихе буд вай папа ихе ё вообще хеле слова даже як калима гап намезананд, ҳурмат мекунанд, иззат мекунанд. Мустафо иди сюда. Вот Мустафа еще. Я Мустафа говорил. И видео барои подписчикои ки бисёр мепурсанд ки фарзандои ту чӣ хел қабул кардан, зиндагии шумо чӣ хел. Имрӯз дар бораи Муҳаммад Мустафо гап мерава. Идите сюда оба. Бестода бари Муҳаммад чӣ бутӣ хеле каждый нами агар Мустафоро бигӯй ки Мустафо, пожалуйста, выучи вот эти буквы, тебе это надо. Ты скоро в школу пойдешь. Кстати, когда Муҳаммад мактаб рафтагӣ буд, Муҳаммад ягом садик рафтагӣ неста. Мера полностью хондан, навистан ҳамара ёд додагӣ. Ман иха дар болои сари иштагӣ нестам тамошобинам. Ман просто ҳами алфавите ки барои Мустафо гирифтам, Муҳаммадам ҳавай гирифта будам, задания медодам мекард. А если я пару букв выучу, ты мне 100 рублей даешь? На деньги он учится. Я в детстве алфавит слушал тебя, и алфавит шел изучать. Да. Я помню, и ты еще старое видео было где-то 2-3 года назад. Я говорила об ВГТ, и она сейчас на твоем канале. Старом канале. Ассалому алейкум, подписчикои азизи меҳрубон, тамошобинони азизи меҳрубон. Имрӯз мо савол ҷавоб мекунем кати Муҳаммад Мустафо. Они вечно недовольны, да? Нет? 5 сода пеши акад. Короче, рӯзи гузашта муҳошон беҳад дароз шудагӣ буд. Ман шавҳарам гуфтам ки бар сарашона паска. Конечно, ё калон шудагиянд, ё дига ҳеҷ кара гӯш намекунанд, ё вибри хычо надоранд. Мустафо спортивный прическу выбирал.
спортивниш ҳам хеле будай. А Муҳаммад дидестена ма асоби нагуфтам ки моҳои тури сари ҳамора бигӣ пастш кунан. Бесто да бари Муҳаммад. Кстати, тебе идет Мустафо? Не идет. Идет. Это же твой выбор. Недоволен. А Муҳаммад гуфтам ки ами мӯи сари болои сарша паст кунан ина. Даже Муҳаммад фақат гирди сарта паст кардагиану верху не трогали. Чуть-чуть убрали сверху. Чуть-чуть. А у меня немножко не убрали. Много убрали. Бесте. Саҳар кати ино мехезан, ҳози иноя ҳами шавҳарам чиқа сахт гирифтагиашона тайёрӣ барои мактаб. Насиб иншоаллоҳ ниятои маамия ки аки исол ма Тоҷикистон рафтам, камтар вақтам дар уҷа гузашт. Связи ҳоли ма видеоро мебонам дар Тоҷикистон, ма ба чӣ гор бор машғул будам. Так. Ба ғайри конференсия бо мо чанд кори хушрӯи дига кардагием дар Тоҷикистон. Иншоаллоҳ мемонам видеора. Ай соли дига каникул ҳарди иёра ма мадраса да метиям. Бесода бари Муҳаммад бесоина бесабриша да ами видеора маълума чиқа бачаи саросимаи Мустафо характераш амихала чиқа саросима кудата таропица да ҳамаи саволо ҷавоб дора. Хо любой савол ти ҷошта ҷавобша мегардона. Муҳаммад меиста фикр мекуна, мумкин я рӯз пас ду рӯз пас баъд шумо да ответия. Так, Мустафо чӣ халай характераш? Беҳад бачаи теза. Хоҳараш агар ма буду случайно да даст да пои ё бизана тамом. И додвош даъво меброя, жалба, шикоят то бегаҳа инами жалба мекуна. Меоя Муҳаммад мара ихе кард, неправильно разговаривал, неправильно говорил. Фотима мара толкнул, инам халия жалба. А Муҳаммад спокойный. Муҳаммад ичка да кордор нест. Мамина помощник, дома маме помогает. Мустафа, вот ты ударила, и Фатиму сначала успокоила. О, и Мустафа Фатима рамизана, Муҳаммад успокоитш мекуна. А потом я весь комнату где-то 2-3 часа убирала. Иҷабиё, бесто Мустафа мезанамад, иҷабиё. И хаяк мо занако чӣ хелем вақте ки мақсад қишлоқ зиндагӣ мекардем, бисёр зиндагӣ мара маҷбур меомад, хаяк дадата мезадамшона ҳамон моменто. А ҳози ман ёд надорам ки кай ма гудакома задагим. Ирам ай вақти хуш, ай нерви ором зависит мекардай. Алҳамдулиллоҳ зиндагимон 100% пурра, мигем оилаи пурра ҳастем. Хеле кудаки ман нест, кудаки тия хеле вуҷуд надорад дар зиндагии мо. 100% падаршона қабул кардагиянд ваям 100% Муҳаммад Мустафо Фотимаро қабул кардагия. Ягом хеле яхе гудак чӣ хела папа ихе буд, вай папа ихе ё вообще хеле слова даже як калима гап намезананд, ҳурмат мекунанд, иззат мекунанд. Мустафо, иди сюда. Вот Мустафа еще. Я Мустафа говорила. И видео барои подписчикои ки бисёр мепурсанд ки фарзандои ту чӣ хел қабул кардан, зиндагии шумо чӣ хел. Имрӯз дар бораи Муҳаммад Мустафо гап мерава. Идите сюда оба. Бесто да бари Муҳаммад чӣ бутии хеле? Каждый нами, агар Мустафоро бгӯй ки Мустафо, пожалуйста, выучи вот эти буквы, тебе это надо. Ты скоро в школу пойдешь. Кстати, когда Муҳаммад мактаб рафтаги буд, Муҳаммад ягом садик рафтаги неста. Майра полностью хондан, навистан, ҳамара ёд додаги. Ман иха да болои сари иштаги нестам тамошобинам. Ман просто ҳами алфавите ки барои Мустафо гирифтам, Муҳаммадам ҳавай гирифта будам, задания медодам мекард. А если я пару букв выучу, ты мне 100 рублей даешь? На деньги он учится. Я в детстве алфавит слушал тебя, и алфавит шел изучать. Да. А, я помню, ты еще старое видео было где-то 2-3 года назад. Я говорила об ЛГТ, и она сейчас на твоем канале. خلاصه اینمی دو حرفه که یاد میگیرم میگم من ده 100 روبل بته 50 روبل بته خیلی بار دادم 2 بار دادم 3 بار наказать кардам گفتم не их ки боша это твой выбор или будешь учиться или в Новый год будешь в садик, да, повторно в садик ходить.
Ирама и ҳози 7 сола Мустафо ира соли гузашта уже гирифта будан шуда мактаб айрӯи ҳами гандагиш ман намонда будам шаки қати ҳама ҷанг мешава ҳама када гап мегардона ира мо ба ҳеҷ чӣ ҳоли ман ира бигем ки намедонам чӣ хелиш кунам айма метарса гӯш мекунама лекин ман айхона биромадам та Мустафо та ман дигар человека дига кудака и дига вообще деловой даже да сари акаш зур нам хали характер дора хай меган ки хали кудакои ганда да оянда чиқа хуб мешавана ки ҳамия ба уми умед истодему неким ай доира намемунем шаки буроя 2 бор 3 бор великша балонша кафон соз кадем бечорашун бурд чанд бор да ҳами СТО ҳамҷо бурд шиномонтаж да бурдоша уҷада соз кадан чанд ҷои дигаша шикаст вели ки напанава 3-4 бор шуд мо вели ки Мустафо да балони нав мехарем у рӯз мебуром вели ки Мустафо да дастия бачаи дигар ай Муҳаммад да калон ҳайка деста изначи мебурода дигаро да медодай ана коли вели киш балониш кафидаги мо дига соз намекунем акморам ёд гирифтем ранги Мустафо муомила кардана ана Муҳаммад даже бовар кунен ягом ҷои великиш як хӯршидаги нестай худаш ҳай мекуна худаш назорат мекуна худаш меёра мебара на улице мне футболисты говорили можно я говорю нет и еще один мальчик он одному мальчику там давал когда ты собиралась на улицу вышли он дал 1 круг возле поля прокатиться а он быстро отдал ему. Ами рузи дроз нямхая инамия шикоятиш. Вот, один мальчику я не разрешил, он все равно взял велик. А я говорю, я тебе не разрешал брать велик на место, поставь, он поставил. Неки тамошобино, ҳар диш бигем пораи қалби мана. Ман нағзшон мебинам ба тамоми ҳастишон, ба тамоми характершон, лекин граница байни модару фарзанд бояд бошад. Сиёсатам ҳастай. Ман намезанам. Сиёсат мекунам. Я соат қачион гав назанам, уже они сами понимают, да, почему мама не разговаривает, сразу занимаются они уборкой, учиться. Ягом коре мекунан ки хай хулоса меёванд дилма. баъд чӣ хелак ба модар ба сразу дига ами дӯстдорӣ да медромо инам хали а Фотима ҳози непонятна характераш хай духтар чӣ хелай нозу бозоруш бисёрай иногда ваям ҷанг мекунам резко мефаҳма ягом нозу бозори бад куна ҳар рӯз ваям ядрӯза ёд гирифта ами садик мебура ача бадазин дига гуфтам бадазин нест каждый день бадазин нельзя инамхе ана ки саҳар қати хестияни 20 рублей дай ина проблемашон Ты нам обещал. я ничего не обещал Я слышал. я тебе не обещал Ты Мухаммад. да Мухаммад меня слушает а ты очень мало слушаешь А Мухаммад мне обещал 8 рублей не дал. Я пошел. хай озина Мухаммад то шашкарата азиёд кардай ана Мустафо полностью алфавита азиёд кардай дамобайни 3 рӯз акам хе сахт қапидем шона худованд ояндашона ба хайр бугардона хай гӯш мекунанд хеле бачаҳои бетарбия нестанд алҳамдулиллоҳ хаб гӯем хаб меистанд видео кадестам гӯем хаб исте хаб меистанд инам хай кани тамошобинони азиз шумо дар комментария бинависед бачаҳои шумо чӣ хел характер доранд да ядрӯзаи нав омадагӣ монда Мустафо қати ҳамаи кӯдакои ҳамҷа разбор када биромад дровардам шунондум насиҳатш кардам гуфтам ки иҷа мо ядрӯза омадагӣ нестем мо иҷа на постоянно омадагем научись дружить алҳамдулиллоҳ дига шикоят нест агар не кӯдакои кӯча ба сар меомаданд ки Мустафо это сказал, Мустафо это сделал. Ана ҳозине шукри худо ҳама 100%. Дига ҳеҷ шикоят накадестай. Хубиш дар мияе ки ҳарҷон футбола нағз мебинанд рӯ парои трезамон
площадкаи футбол гирдуш маҳкамай ҳамҷо бозӣ мекунад. Вот я умею. Худои. Вот даже ночью мне в ногу попали, я не заплакал. И мой я у большого вот так разозлился, потом вот так отобрал, потом мяч улетел. Мам, вот он возле меня был, потом... Вот здесь стой и разговаривай, около камеры. Стой и разговаривай. Мама, вот вчера мне, то есть позавчера мне сюда в ногу попали, и еще вчера мне еще один палец. А я злился, что они выиграют. Вот. Большой сразу подготовился бить, а он сразу вот так побежал, потом я сразу отобрал. Мама, он под ноги вот так. Большой говорит, да дайте, да сколько вас тут, а потом мне на ногу он попал мячом. Наш. За нас играл кто-то. У нас был окоп взрослый, и у них был взрослый. Вот я у окопа отобрал. Я уже много раз отбираю. Я тоже отбираю. Вахти видео, кадеси кор, кадеси медоню. Мам, как будто мне ягон кори серьезный. Это я сделал тупо, их ударил, короче, было гол, это было супер, все смотрели. И нам хали. Вогима. Джабио халинака. Трам одеваю свои спортивные, вайтахи футбольные майкаши. Я пока не хочу. Я же сейчас не на футболе. Когда вечер будет, уже футбол будет. Да, я, кстати, подготовилась. На кухне. Я пойду руки. Ну ты что хочешь сказать моим подписчикам? Скажи что-нибудь. Хочу, чтобы вы поставили лайк, подписались на канал и поддерживали, да, твою маму? Да? И стой, и в Инстаграме скажи, поддерживайте мою маму, она только начала в Инстаграме работать. Да, в Инстаграме тоже подписывайтесь. Кто много подписывается, мама им подарок отправляет. Выйду такие. И на колокольчик нажмите, на лайк, на подписку. Чтобы 1 миллион был, понятно? Ой, Анна. Вот, чтобы у нас золотая лайк был. Золотая кнопка YouTube, да? Вот, когда у меня будет iPad, вот я тоже начну в YouTube сниматься. Когда у меня день рождения будет, приходите все. А скоро чей день рождения? Мухаммед. Через 14 дней у меня день рождения. Сколько тебе будет? И они подарок. 9 лет. 9 лет. Самый умный ты, моя сердце. Вообще-то будет 10. Нет, 9. Вот Абдраофу 10 лет, а я его выше все равно. И вот я вот на этом его побеждаю. И я на Хагиваге его точно победит. Или кнопка золотая. و میگن که سعیده تو چه کار میکنه روزی در روز من تلفن قطعی کار میکنم با این تا мужики каждый день минуту жалоба, шикоят, разбор халоскни. Ина Йоанна стен успена кухали да пеш камера. Не хали. Хай Фатима нест ай сарто беги. Малина очень вкусная. Малина вкусная. Ҳамаи чи ҳаст. Ай тамоми чизе сироки номи у сирок чи ай? Домик в деревне, сирок. Простоквашино. Хали нағземдан ҳар рӯз 10-15 мав хали мегирам. На давоми рӯз ино вая мехӯранд. Ҳай на танҳо ҳаршон ҳар сеш мехӯранд. Творог катиай. И активия ҳама вақт ҳаст чизи мехӯрдагишон. Баъд хай мевагӣ ҳози ҳами чиқа малинаву клубникшон гирифтаистам ки малинаву клубника бихӯранд. ина мехоҳед тамошобинони азиз каме дар бораи бачаҳои блогер
бачаҳои блогер. Шрубхак. тамошобино, аку шаҳри Тюмена кам-кам ёд гирифтаистам. Ростиган фақат аймачид гӯшт мегирифтам. имрӯз дар як магазини калон рафтагӣ будам. хушум надод бовар кунед, ҳар вақте ки мачид мерам ём қабефара мешам раш хела дурай. Баъд мегем навигатор голосовой шаҷи қидмо ближайший мясо халяль гуфтум. Ҳамин интернет, ҳамин магазина нишон дод. Ҳамин магазина нишон дод. Бинам магазини калон хушрӯ восточный магазин ҳам хенайсагида. Хайба рафтам ки наздика ки хонамон ҳамин хе магазини калони хушрӯ бовар кунем. ҳамаи чи ҳаст. оли ман рӯз видеош мекунам. ай мухпар сатр курта агар пасуда термос тамоми чи ҳаст бо бовар мекунен. и хубиш да чи ки чакарам буда. хуб ман ҳамқа чакара дӯст медорам. чака дига чакара намебини ҳашуд брава 4 кило бигӣ. Тамошобино, имрӯз салати фунчо закадам. беҳад ба маза омад. ялали хӯрдум. анака меваи реза кардам. аз пас мекунам кам-кам меваигӣ бихӯрам. таоман меваигӣ намехӯрам. хол мекунам фарбеи бачидам чун кӯқа фрукти бихӯрем. фақат ами ёгу тортак боша я шоколадак боша гуфта мешидем ба диавқот. аз пас кам-кам мева мехӯрем. тамошобино, имрӯз самбуса тайёр кардастам. я листак самбуса. ма айрӯзе ки нами бигем ки чуда нами помощника ай компания Фаберле гирифтагим. дига азоб намекашам. дига обои дидама намерезонам дар пиёз резакунӣ. инам хебе ҳат осонакайн бикунем. и тамом 6 та пиёз майда шуд. ден чӣ хезур машоалла. тамошобино, зуволаҳаком тайёр шуданд. фаршмам тайёр аст. самбусаҳоро мепечонем. машоалло, самбусаи варақӣ. воти самбусаҳоро печондум. тамошобино, ира бинед чӣ хушрӯ омаданд. машоалло. ҳозир вайшон мекунам. зарди тухма кати шир яҷоя мекунам. мемолум и кунҷитак. тамошобинони азиз, имрӯз ман самбуса кардам барои кӯдако. намедонам чӣ мехӯранд ин кӯдако. иша мепазӣ, вайша мепазӣ, намехӯранд. имрӯз гуфтам ки биё ман як самбуса кунам. ҳамин самбусара иқаакам боша мехӯранд. як лист гуфтам мекунам, 1/2 лист шудай. ёра печондам уже. руғани гову, руғани ва хазар. оли ман бо хазара подробности барои шумо видео мекунам. бисёр пурсидагиянд. и ҳозир дар болошон бигем ки зарди тухуму кунҷитак мекунем. тамом дар духовка мемонем шуна. тамошобино, ина самбусаҳома печондум. хушрӯвак кунҷитакшон кардам. ака духовка рӯй мекунем. хел мекунем ки ай ҳаммада дар мирӯи ҷаҳон самбусаҳои тоҷикии химо ба мазае. тамошобино, самбусаҳои суперски гатов ина тайёр шуданд. бӯи ба мазза ҳама ҷоро фаро гирифт. хе бовар кунен сочни хушрӯ омадиян. сокоша бинен ай парош биромадай. машоалло, беҳтарин. вечерная прогулка с детьми. короче, мы с руками бурдум партуфтум. кати кӯдако прогулка дорем. ина види круги хонаи мо дар бегоҳи рӯзӣ. беҳад ҳаво салқинаки хушрӯ. фотима кати Мустафо дар качелия. имрӯз тамошобино, ман задания додам ки Мустафо синфи 1 мерава. шоби ами ҳавайора ҳарфора азёд куна. и уже азёд кадай. ҳозир мебинем. начинай. Апельсин. Нет, ты не нажимай на эти. Ты сам скажи. Я не могу. Не можешь, почему говоришь, что ты выучил все? Апельсин. Не надо. Вот скажи, какой буква? А, Б, В, Д,
Нет. Давай изучать дальше. Тамошабино имрӯз ман хомшурбо кардам барои кӯдакора. Хомшурбои нахти любидорак, нахдорак. Гӯштакаш беҳад лаҳми хушрӯбхтай. Як хеле дигар зелен майда кардам. Зелен ман нағз мебинам. Хомшурбора. بهت فانتنی شد عجیب ماشاءالله